ya bonde vala watindela nina wikwati ho kanani watindanesa ekango chengi kwa ilungu yenge kilungu ni kitu cha dhuba wa mokamba ndani wa kiseseki cha Adhiani FM nyeneta wa McDonald wa madio mutkisia kilungu ni cha dhuba wa mokamba muno takithio tithitwe tinene akadati diana kwa uliku na kumanya umo wa mukamba ni tinene ama ndume okonia kithio cha mukamba ni tinene ama ndume okonia utuo wa mukamba ithi twiva o yuta kamba na bala twelekele tambai ya mukamba na re mutkisia takithio ukethio na ikulio ukethio na woni ukethio hoyenda kwele njombe hange kukonia dhuba wa mukamba niti ukuthuthia tiende na ukwatiania tutumie utumani mukubika na SMS mutkisia kwanzia ya WhatsApp nambani ya noti monza inya monza ile dhandatu inya namba ni noti monza inya monza ile dhandatu inya dilikana muno tienda maukolio meukonia mukamba no utukolie kolio ukonia mukamba au meteva no utukolie ikolio ukonia mukamba au miebala au mieneke aendeteva kwekiwata o you ever na eka ata nadi mutkisia ngenda kwa wiki nina utanu kudwana mweni walati ditu na kendri wa studios ya Adhiani FM kilunguni cha dhuba wa mukamba kila chumwa kilunguni kieti ya wana mweni na nenda umundo chandri wa kilungu ambia watu sema situ makubishop umetava na wikata mukamba mwedikesi wito wa kibende kitu cha dhuba wa mukamba radio nina yito ya kwendwa muno itawa Adhiani FM nina kukethia nyenita wa Bishop Dr. Gerald Wamanzi numete kauma yikwandu beta wa Kitui West kwa yake Kitui County ni mukitondo mutangie na mutabania wa ndeto ya ngai Bishop wa makanisa ma Global Enlighteners Fellowship Churches. Thank you Bishop nani karibu tena sana kilingili cha dhuba mukamba bateseni cha Adhiani kwe chumani kibitu tunaende yina unene o mekito kanganio meukonia ostindo isusie kanga wana kamba tanene mo konia kutaiwa tanene ya maundu meukonia kukulelwa tanene meukonia kutengesewa tunanene ya wingi hivi na bit nanganga itinanende ye maundu meukonia kuhusiana sivyo sia mtembatosu tiva kwa kukulelwa na kudenzia kwa hatu briefly utuliligania unatuye kukulelwa na kudenzia walitunani aki kwa kana tinene acho ila tunena wa kukulelwa na kudenzwa no nduwe nera tunene ya kuthewa kwa mwi mundu boka ni kuthokwa musi kwitekeleka ni wa musi usu kana kulikwa musi weba usu yu ila kana kasyawa ni tunanenie McDonald chuma chukingira tunasya mumaitha kana satani atumia sindu itatu kwendela mundu kana kwobesya mundu atumia kithio kila kake bwana kitumikenesa kithia kitona kutethia mwana lakini kiria yulwa kiruka kithukuma maundu makwa nanga mundu na nina nenie na ninguciokelela mwithukesya wakwa bala we umamekana uimu wetela mundu na watu wa kusiawa nikela mama ndentia ya umulicha uimuni nundu utemuliche ndwewo no ndumwe na mundu mukote mutwae tiwa busiosu no ndumwe na mundu utemwandike tiwa company yesu no mpaka tuitikilane Makidona kana uko kabao no katinda ba utaandikwa wako na vya wama nesa no ona wako moba we so kulwa wo wikata ba na yo ndo angi mayosa muzala kwa kati wo yike duetele nundu mbai megwano yuthi latu nene ya kukulelwa tu nene ya megwano mama nono asia ine metikila mabinala ala meta wa Adhiani mamusi manengelelwe mwana masubie Adhiani mambaye manengelelwe mwana meke hata masubie na icho tukwita kukulelwa yu mwano asiawa kikamba kake mba yu na ina nene chumwa chukingina asia twati yite kikamba kila chaiki tutute na mbodho kwano ni mwalabu twati yite utia ni ogonde muko na icho twasia mukamba aipe bandu waipe ethati yo waimu Israeli pe bandu wakwata dite na Israeli nundu kikamba ni kivyo kikamba kila kitu kikamba nicho kivyo cha Israeli kila kiandi kito Biblia ni utia ni muko na icho kitu mitu na isi mwana wa Israeli mwena wake wanana kumebinda abalamu alika atwawa akekwa sindu itatu chambe akavi mwanosu aka nengana kwangai akoka mwanosu akaikwa
na mwana usu muthenya ucio akanengwe isietwa muthenya wa nyanya maundu atatu akaikwa akanengwe isietwa matuku mwanza de isietwa na icho kitumi bala ikwetela mambo suo nembwa aseye na operation muthenya wa nyanya mwana ni waitotwawa bewe kalu akatwawa kola kwe muthenya na bai bandu bangi bekia wasindu isu tisi na kokeni ni kwa de kalu na muthembi be waika na icho kona Yesu aime mbona muthembi nutula mbea mwetha wa sabato na ndakolawa nikia muthenya wa sabato wetha iwo muthenya wa mwana wa nyanya nukuka kwaikwa abaidebe kiswa itawata na somebody wa mbwenu ningola ni sietwa unaenda utungililo inge utulilikanie kivathukanio cha ikalo nesi na koke ikalo no thimwe niyo nyumba ya Ngai nyumba ya Ngai ti ya kuthaithia ya kuthembewa Ngai athaithiwa kila pando lakini kuthembewa kwake niwe wona nasia na ona vinda ya Balaamu nulikana aliye Balaamu endo kanthembe mwana waku Isaka palanga akonia tiba lo kwenda kaba gaya ai otono mwe obaki imani kia kingi endo kanthembe lakini nda ya themba anywhere Ngai nda thembe wati ngite yake kwa lelu anywhere Ngai twai waliu pala wiyete sietwa yake na Israeli pala ngaya isietwa yakwa kuni bomwa itotwa nthembo shakwa tibo kuzaidha ni kila muthenya kila bandu no kuzaidha na kunene bya Ngai na kwitikila kana Ngai niwe Ngai na kiko chukitawa worship kana kuzaidha no kindu laisi muno ni kwinama kimbo ya kisia o niko kuna maana kwa Ngai we musiona ni wailita Ngai ni wa na ichocho kitiwa ni Nebukadneza na Danieli na Shadraka Meshach na Abednego malai madhaina kindu kingi malai menama na wewe sasa Samuel tu kama noma kidona lakini Samuel yala asobe tu Nebukadneza Samuel sana nene sikiwe sietwa kwa uba imundu endekana atabuke sietwa ayo lakini mendekana mewa wasia mewe tumewetwa kunwa mename matuliedu kisha nakuthaitha kuna mali mathaitha ila tunene akuzaitha tunene kukunama na twakunama twithia twetikila kana ila twakunamia ni Ngai nicho kitumi yu wasisia ukewa wa Esther na Mordecai na Musumbi he mundu weta wa Haman enda Mordecai mwiname na hiyo ndio kiwenda na icho nake nundu nake Mordecai ni muyuti aisienda tona kwinamia mombe na hicho kitumi hivi tuneno wa kuzaitha tutese kuzaitha icho na huo ndo wandu mezi mathikoni makaibinamia sanduku makaibinamia ni mathaitha uthaitha kiko tayari ni wetikila na beba ilo yake ku wetikila nayo ningena ndai na mia no ndu mwana wa thiba yo kikunenga nendaiya bishop nendaiya ndo hapo ila to ina maana to umiongo pia ila atine marehemu ndaiya heshima ito heshima za mumesi yangu kamuni mwana akoma na medhayo wa mumesi yangu pia wa mwinamia edhayo mwinamia kweniki mwendo wa mwinamia yuta se ni twaziba yako tini baya tuyenda tukenda tunamia jaji tijaji tunamia ona tunamia kilauni tijaji bijo ke ubisi usote mundu ndinama baito mano ubisi usote mundu ndinama ukadhibu ubisi ukotinde bate mundu ndinama wendoke kalazi kawaida lakini wewe achaje ndio namba ibada ya siati nila tu nene obo wa kudhaya kukulelwa wano ni walikuwa mabinani ala masumbi kamo susu yuko maisha make maili to control wanere waliba bila ya mususu na ijone wiye makidona jasia kilungu cha miongo kenda kwa badhiana cha mukamba mena zina wakideta lakini bishop yuko ati kuli yae
kana kaina nena miaka ni yabika 5 miaka ni yabika 4 ni kasio kesawa kila kintu but kali unena na tithi teikwata mboi na teiti la mboi na teasia mwano anene na mwana ine twabete siati twina kulia ngayula watu nengie mwana twakulia ngayila ikwena thakame ya mbui ni kwasiali ngaine iyo deliberate itwikithitie mwano ubu nikethele kathinziwa ithaiwe ilikwiva mwano etikile official US alikwe undone na hicho tunakipindi kila kinathile check na mwiti na tunakula nilie yo anonymous ya faida wa kimo thaitha nundu kimo thaitha kio na faida wa kindu kioka kuutethia kitena faida ila tunaisi wandu amothi kwa samabita amakosa mabeva amakosa sindu isu no kuitumia si utethi na sio faida wasio ni chao nuno mpaka size na faida uone kukwata mundu itono tumia na beba ndutumia mitutumia mwi wa mundu na icho twasia nenda bishop tesio kwa abe kamba siana sia kamba esu kuema kamba familia kamba nima kuna kitu wako kulelwa nimeka kitu wako thaiwa nimeka kitu wa kwita wako thenziwa aiye mayesa kitu nasio kia kuete twetu alikana na mwalabu oko tulichati niketha mwano ethieti kilikite ni mabebala memusuno mwano asia wane waito kulelwa yes nundu yutaba pa musi indaete mabeba oka asia zibeba zine yosubi ya musi wakwa ibeba zine yosubi ya nyinya ibeba zine mandi ya mali ibeba zine ndeze yasia kwa bayo sakiru ni mondo ibeba zine basia wa mwano ena ngwata niyo miao nebeba zine ndivo kubika alikwe nize bebani nono dupasia mwano asia wa ena ngwata niyo miao na ngai ndivo kubika atwa kanisa na iboyewa unaona yuni kindu kimwe nundu chonde kila kika wakwanga ino cho satani wosa akike kwa kwake nundu satani ndeke ndu chake osa akila cha kwanga yutu twaite kwithia twisi kindu kiki kwitwa mwana kukuthinziwa kita kukwatanwa na mabeba mamususu na icho kitubu yukumapo alete kwithia ayithu kese mabebasu na maite kwithia mai mu control ndo mekwenda na yudi kwa kumamu thila ukoka kutwana mabebasu no makethia machasia ni ketha twitikile kana mundu no kutwana no mbaka twikwe imwe ile 3 4 na bebi na makoka ethia mundu ni wekalile ate ndakulelwe na kala maimwa mateo nengwe kala kame ni makete sikoko no kiwa mwano anokia na bika bandu anawa we utesekia mwathi kwandagirale mwatunga imana musi baba iketo tokwa iwo ukoneka mwathi mweta muko ekwe aiye baba na baithina mwene musio ne wakwenda adendewa na baani boto naise imwe leo kakuswa yu akiwa inde ngania we udethia no yo kaliteto mo yu mawe asiata o mawe asiai adendewa no kwibwanza enda akulelwa no kwibwa wao enda kunywa kathakame mbuya akuloja na mwana ni wasewa nikwithia ni walikilwe mutheno ya wakuthendewa yu kaga bwandali kwa maimama yethia no kumuyulwa mwano na baani boto mukamba mwingi ulikilazwa wimoni onate yesi na icho kitumi kumavu mabeba mena kumu yulwa mwano nundu ni walikilwe otondo yutu twinena kawaida tukasia mwana wasia wanandana atwa wa kanisani tuina ugwata no nangai ula we kanisani ena ngwata nangai ula we kundu kungi ula we kanisani na hicho kitumi yutu alika makanisani tofauti ya kanisa ni mundu kanisa kwa wekie kubatiswa maukula cia mwana ni wabatiswa engwani wabatiswa ni wa kanisa weba usu nde bwana abatiswa ke kanisa usu tiwo
Wiwa kana tigo Makidona. Yuta kai ba do eta kanisa Makidona. You salvation better what this salvation. The salvation ya ubatiza. Kaka nini ka tamba ukakwata kaka yuela jetawa kula ku what do we call it? You know ya kana kanini kuyo kunenga kaboshe we dedication I love you because batiza bayinzi yazo ya batiza na makanisa lange na yu utabashi zitwe kijeshi ya wokovu remember wa jeshi ya wokovu remember right omana nake mwana ata tazinziwe team member wa wimo usione udhenza wa yes no usione udhenza no sinuzi udhenza bishop si kila vandu ndo onatide yani to dhenza exactly tuitwa ngasia ni to dhenza na mugamba ni wisikie kwa kuita kiukita wandakame na kiki udhenza tyo kudhenza wana mbango hicho kitu tuna ila twanena yoluwa wakinduketo wakuzea twaise kindu ndeto ita wakuzea timbui kwendekana ni mbui tatu na mbui tatu sina bata mbuila bata muno imwela nzenge na nzenge su ikaetwe neka makwiti chanzaka memwetu timothe sikaetwe kwenyu si tatu na mwetu wa mwenyu mulao lo mutwaite na ndu make makae makuka kwiti chanzaka mazenzela nzenge mbya batu timothe ya na mukaete ona yu paloto anite na karabalando anite Makidona ona ngaki ya muthonu wa nyumba ngoloba nanga muya ikali nena enda nayo na ndiathe ya mwetu wake kikamba jasia ndimoka akagwazi kwa kwao niki mbui tatu na milioni la ndumete kwao kila kinene nikiba kila cha ito sisi at value ya chini chao lakini no was zaidi mbui no mwene yo kwa value na aka ainge mo kamba Makidona na makamba mwezikisa aka ainge mo kamba mayu hawa makita ko ma zewa kwisha tulatubulito tatu na inyaka akatu watu mana na we muume na wese ona mutu maneka na mweme otomana ona akakuya kwenye okoziko kwa kanondo na zeia na nondo ikindu kiosetwe byubisa mwene kuzea madhene imali na hicho kitumi family mpingi na ndo ingi makamba mayo wakamo Leo ngukulia bishop nega twende na umiokeleli ano tena ataka taita kana inya kamba tumeanzia jeva kuikebia kana siana siake esukuwe make musi wake ni moma taida chao momeka atakicha makwata nasia ni chao meka bandu ba kudhensewa bandu ba kudhaiwa bandu ba kuduswa bandu ba ku eno kutoku niku kekate ko tukieta mwana kukulelwa yukamba ai muthaidi wa Ngai na we ewe kani wesi ni naleto di kwa Ngai kutunga mubya nundu wa mwana akaenda kwa Ngai mwana atero ona muke muito akaenda kwa Ngai akayake ya Ngai ni nooka na nooka ni neno wa chao wa mwana mundu mukawa kwa ni muito na muito akasia mwana Ngai ni enda kibisi kana ni enda mwitu bikamba ka okuweta na pepa u ajumisi Ngai ndembela Ngai ukamwitia we mwene ti okaindoko bangezwa ba nikindu wisi mundu ngusya nisya mundu wena sindu itatu mundu ngusya muzeno mwenu katika ize kana inya wandu embwadi mwanake wangu sya niwe ngatiya musio wakwa na niwe ngatiya akwatiye kila kilio chakwa na niwe ngatiya chonthe kilanga yunengete duniani na niwo kakamba yakwa yuko ukeza mundu rono kunena akaweta hii Makidona mkamba nuwisi pata wa mundu no esya mume wa mundu esya ithe wa mundu esya muka wa mundu esya inya wa mundu kana kaka kwitwa kana kyo kana ni muka wene keza ni keletu ni mume wene embwa ni mwana nika mwana kana katyo kana
nikakatwika ithe kana hinya wa Ngai kana katio kana nikakatwika musubi wa chonthe kila kitaniagwa na kamba twendene hapa kamba tondu yu kila kibisi chako kila kile tukako muzezo kila kibisi kile hii mwana hii mwana yukibisi yule na wiki anzikayo bido nzikayo ni ile kana no onae nikana maitwa wana mabisi maitwa nyenga ino nenge nae tu na nina mabisi na ayo kama pana imana yesi ya kwa nini ngutungia ngai mobya jui twasi ati mwana kionoka kala kabisa kako kwita kabisa ni wisi ni koka control jo ndekila kita wana kwa yuti ya wana lao hivyo koma kauni koka kambe kiswa ni kuendea kana ndea na hicho kitumi hapa ya twazima niko ndo jasia ngania atia yana itatona ulindika nikiviandae ya mwana akavika kiwango cha koselela adi ndati ya mwana amu connected mnyanda kilo olondo neka upandu toza kuoselela londo mundi ukarisaidi ba abrupt utanenganile nosis niwezi watia yana na unito hizi program tueka lakini yu nondo wakwithia pena nicho kitu bekiwe mawalani ayonoke ndo tia we ndo tio no nenga nebinda nikezo mandiwe mundu wa utia na mundu usuo ka wimonya kila weka niketha ati kwende utie kwende olondo ethi kwende yute asia mukamba ni wesi mwana kusia wato mwana na ndali tonenga ndo wimoni ali tonenga ndo kwa Ngai mombi mwatu wangi niketha Ngai mombi mwatu wangi akamutwikithia kila ngomba akamutwikithia mundu la waetae nundu tuyisi Ngai enda mwana akatwika chao na bau ni boto nene destiny ndio ka olongi lolo ya emakwithia yiba ya kwambia mwambio pa kukulelwane nibo bananga destiny ya mwana tunangelelia ndeto cia Kristo hamoria Bishop nigenende kilungu chokitete ndera nene maundu wangi mekithukanganio meokonia thuba wa mukamba yundeto cia kwasia mwiso mukamba mwethukisha nikana kumunzi ni twilete kusoka toke kule kama mwana uyu ni wathinzi we ndakulelwe ni wokia athai wai na ni wokia ni twaende yetu abika bandu twambia kuhusia yue mwiso wa mwana uyu ni chao twemutia aili hata nundo makidona benda thina thina ni kana andwame siki kamba maendete mathelete na ama likili andu wimoni maendete mathelete pati we andu matezi kana ni malikili wimoni eni makaumia muthia nata mukamba ndo saluche na Ngai ekuteria utana nyesiana utena umanthino. Thank you Nitawa McDonald wa Mathiote na Bishop Dr. Gerance Wamanzi na ende na umukwati namba ni ya simu ya noti monster ile inya kenda ile emwe nyanya 0722 492 eto wa Bishop Dr. Gerance Manzi nende tivikaba ukwe umundi ngida hachumani chukite kilungure kingi otakicha thuba wa mukamba tikwendea kwithwa na kiwiyo kisio.